ole tuk in chu Christian khovela kan soi khatak mai chungchang rel dik na te le mani thiam thu soi thei velo te tana ding tur kan ni zia chungchang hi ngai to hawila a tha in ka hria kan tan ma in bible chang han sia loka dua tu fing te bung som thum pakhat chang riat thui kan sia lo nge trong theilo te tan ika angla nu chon ho zong chunga chungchang thua te ika angla fel takin ro rela mire theile ren cham te chunga ro rel ro atiani hetila hian asap trong ton speak for those who cannot speak atiani chumi om zia chu mani in soi fel ve theilo te tan trong chuak la defend the right of the poor and the needy ati chumi om zia chu mira theile ren cham tran pui tu nei velo te ai o inding ro chu mi te right an dik na chu veng him ro ti ani amaro chu kan chena khovel hi akil tin maya hian chung le chung indu sakna thian indu sakna tlema anei fa te chu an por deu na khovela kan cheng thlat meya apoi em mai la yu chu politics sa te khovel thila te chuan heng thil te hi lo om ta po ni sela ko thana po hianin christian te zinga po hian anei deu te chu an tlang tla deu emni o ti mai tur hi ani a trang pol le tlema thu nei deu le deu lo te hi kan om emni o ti mai tur hi ani ve tlat me hi apoi em lai chu ni ta ni chu ai la poizo ka chu sa khorong bol tu te sa kho pui thiam te hi hetilai bible ina soyanga mani ta na tong chuak ve theilo mi hnuai hnung te ta na tong chuak ngam lo re theile momo te right an dik na po von him sak ngam lo hi kan tam ta em mai ni rong bol tu tam tak po hi an nei te bula rong bol tu ni amar chu chuan cham le tlema anwai hnung deuh te tan chuan thlen ve phak manglo rong bol tu hi zorama hian kan tam ta hle in ka hria chuwang chuan tukina po hian ka sermon soi tur hi helam hi ka ril ruwa ron lang tlet mai a chan chu voin hi Dr. BR Ambedkar birthday ni a chumini wang chon ain me em in ka hria ni mi ka bung ruk chang ria ta khan ti hian kan muwa o mi hring tha chu a en tir to che ni lalpan aphu chu enge ni dik taka ti le khongai na ngai nat le ipathian ne na thu nuai rol taka lendun ani lovem ni atiani ole Dr. BR Ambedkar kha hemi nam nuai hnung India ram caste system a chon Hindu caste system a chon aniam ber mai khoi thiang lo kan ti dalit nam atanga lo chuak ania ama hi aming pumpo BR ani na chana hi engani aming pumpo hi Bimrao Ramji Ambedkar ani Bimrao Ramji ni apa hi British India sipaya khan subidar ani a kati hun laya British India sipai lo ni shim kha hi Indian ho khan an ngai thei lo khop maya tin chu mai pialama an ma ni la kha nam nuai nung an ni boxia amai ro chu Ambedkar hi chu midang lam tak mai ania India Constitution a hianin India Constitution duang chuak tupa berani the father of the Indian Constitution emo architect of the Indian Constitution ti ten ama hi ansoi thina hey ama hi kaini Christian terin ang zong ring velo ani mai thei amai ro chu bible ina Christian te nundan tura asoi ang khan aron nung chhothlat mai ni Dr. BR Ambedkar te kan constitution ron duang tu ni lo ta selang chuan nam nuai nung zok te abikin tribal te hang ngani scheduled caste kan tiang chi te heng ho hum himna dana hi kan India dan pu hian a in bil telangem o ti turani chuta chuani Christian ten kan zirlai zir tur chu nachina thu fing te karon chiar chhuata ka kha han chiar non le lokka duam
tu fing ta bung som thum pakhat a khanin he karon share to na ka chiar non le kher tu ani chang ria ta khan tong theilo te tan ika angla nu chon zong te chung chang thu ate ika angla fel takin ro rela mire theile ren cham te chunga ro rel ro ati speak up for those who cannot speak for themselves tiani hey hey isu Krista zirtina diktak chuni tani ma ni tan po tong chuak theilo khopa hnuai hnung anom tani ma ni dikna po veng him theilo tur khopa din mun chelak lo hi a om tlat mai ni chuta tak chuanin zona nang ma in zot la ka du chu mishing te hi ani na taka chuan engdin muna po omila keini ai chaklo zok keini ai re thei zok keini ai mol zok te ai o din thei huni kan nei vek mai ni ko khata hian han ngei tu wang la hey anti thina ko khata thila bo chuan arte bo chuan pu turan hria do chuan mei thai fapa hian puring o thin an tiani chumi om zia chu khotlanga are thei deuh te kha puring o thi a ol em mai ni tiani khati ang chi khan chen ho na hmuna te hian hei tlema a hnuai hnung deuh te a tong pai deuh te a chan tu nei lo deuh te hi chu kom du lo mai emo ani lo pon thil anti ni mi alo pu mai hi ol em ni khati ang huna khan nang Christian in ti kha mi hnuai hnung zok te tan iding ve to em ti hi in zot la ka du ani mi in fair lo takin tu te mo chunga aro an rela khata ta khan an tan iding chuak ve ngam to em han ngei to wang chin te ila ding chuak ngam lo ani chon hetilaya thu fing te lal te ne na thu cha lal te ta na thu fing asoya hian lal tiam khalaya lal te thu fing ani na chan chu din mun tha jok midang te ro rel sak thei tu tur din muna om te a fuina khan he bible hian ma ni in veng him ve theilo te tan ding ro ma ni thiam thu po soi ve thiam lo te tan ding ro ti kha kan mutani chuta chak chuan chaklo zok te re thei zok te din mun niam zok te tan hin ilo ding ve to em ani na taka chuan mo heng mi te hi an riat mi lo hian ti du da ol em ni voi khat chu arei le deuh to a kan biak ina hian tlema tong pai deuh chung ko kha an ron loi ve a ti chuan teirol rol ho anni rol ho in kom na teirol pon ani phachi lo no pang ho khan ne an bula khan kawa kalve chu mi ka thil mu chu chu kha kan biak ina ron loi thar tlema atong pai deuh kha an rol pui mi pau kha an lo be cho chi hle mai ni ti kha ka mu theya an bol ti deuh tlat me angam em tur te po khan an ngam riau me an du khan an lo tira atong dan te khan lo zir ta ti chuan arukin chung no pang ho chu ka vo ta hei in nui so le mo atong pai da ni injir le ani vai chon ka pen ngeng chu ka ti voi khat ma tiang hin ti du da to su khata ta khan khang mi pano pang te po khan ani na ta ka chon tlema hnuai hnung deuh chu an lo hrelu tuk an bol ngal deuh mai ni chu ta tak chuan in thian hawa ani emo in than om kho veng na ani emo in na tho na mun emo min tlema an biak cho chi deuh te din mun choi kang tur khan i lo ding ve to em Dr. Ambedkar te kha chuan khang ang an du lo wang khan ani na ta ka chuan India independence movement laya po khan India mi pui heng Hindu mi pui te in engani in clear rana an caste system kha ala lian em mai ni chu ti chung chuan Ambedkar khan khang mi te ta han din atum tlat mai ni chu ta chuan eng mangin nge adinang ti kha an ngei tu wang ta Ambedkar khan ti hian voi kha chu soi ni zirna hi sakei nu te angani a chu nu te ina piang te chu an la ha hum ve don ni ti education is the milk of the tigers sati whoever drink it must roar kalet fu chelo mai the education kan ti zirna hi sakei nu te ani a
chu nu te in a piang te chu an la ha hum ve don ani an la pong chuak ve don ti na ni ta ni chu ta tak chuanin Ambedkar khan tlema hnuai hnung zawk te chan chuak tur te le zalena apek thei dan tu thaber ne hria chu zirna le thiamna mang khan ani ti chuan ose bung li chang ruka khan kammi te chu hriat na tlak chama wangin an boral ani ati ani hriat na ti poimo em ni hey mi ten eng ang point re thei maila min engani min hnuai chia thei mi alo na tur chu zirna lama kan chang kan tla thir ani a chan chu zirna hi anin ngai to na chik jok nei turte tin chuba ka midang te rong bol sakte turte le midang te kai hroi thei turin min ti chaka hey Christian education hi anin atum bera chu nung chang siam that te tin thu dik puang chuak ngam tur huai sina pek te le midang te ta na rong bol sakna na kha atumani tari chu wang chon Christian te hian zirna hi kan ngai poimo em turin abikin midang te ta na thok tu ni tum ta chon zirna hi kan ngai poimo turani ti kha Ambedkar te nuna tang khanin izir tur omani Ambedkar hianin ahun laya in clear khana discrimination kan ti le society a social inequality kan ti din mun in anglo lut tukha a fight na sem many chu wang chu nia nang le ke hian heng central service kan exam don te quota kan nei na chante enkima tribal quota ti te aron chona chani anni khan na sataka hun la midang ten an soi sel po hlau khopa an lo be ve awang khan tun huni kan lo thleng chho thei tani genesis bung kha chang som ni pasari kan en khan khovela mishing zong te pathian an puinge siam pathian image cha asiam kan vai hen kan in tluk tlang fe kani Galatia bung thum chang som ni le pariata pokhan kan mo Krista chon kan va hian pum khat kan ni in angve kan ni ti kha kan mu ni chu wang chuanin pathian mit mo chon tu ma hi niam bi kan omlo ni niam bik le chebi kan omlo wa chu ta tak chuan i loina ko hran khan mi ho sa te chau adu saka ani lo pon mi re thei ten o ka an chu ave thei lo ani chuan ka ko hran kha ai ngai tu angun le anga yang hei tun la ya healthcare ron la ya kalom na chu ko hran tam takin healthcare hi an ko hran member re thei te tan healthcare ti saktumin an pen chuak ani ti ka chiar khan kalom lutu khini mai ni achan chu kha thil kha pathian program nin ka ria mire thei ten din mun rem an ra thena turte mire thei jok ten dam doin en kol an nei thina tur ta na ko khana han pen chuak ta kha thil lom om lutuk ani hey eng tik lai men he khovela hen kanin tiat tak tak ngai don lawa I kan ho sak dan point chen tak tak ngai don lo ma se din mun rol khai te ang ber kanom thena tur ta jon anei jok ten anei lo te ta na kan pen chu a chu ta tak chuan tho ko ran te anei lo te ta na kan pen chu na sathian khalam kong kha kan zo thei dona fiam thu hian ka ti thri fiam thu poni lo Mizoram ma hi chuan kan building fund le kan church building fund le kan poor and relief fund hi inza ta sela chu zoram hi an nuam ngotang ti hi ka soi tam to khop maya chu ko khana hian kan lan tir turani Christian po ni velo Dr. Ambedkar te khan re thei tele noi nung jok te ra be an ni na atang an chwa thena turin an lo fight to ni chu nang pathian ring tu iso Krista ring tu hi chu mere thei jok ten din mun rem an ra thena turata na fight tu ini don lo mi tin hatukina hian ka in cha in karon in som ve molani Ambedkar kha khatiang ang re thei jok te ta na ding chuak tur khan choi moi lo mai ni lovin din mun la om tak taka te oma tin an engani an khum te atoka ma se ading hetlat meni iso Krista nge po kha rethei jok te ne che tur te le sola tlu to nang le ke mishing te na din mun rem kan ra le thena turatan khan a thei top cho in alo ding chuak ve a thisen a fartira hre om zong ron turani chu tiang bok chuan nang le ke po hi
midang te din mun che jok te ai o ding thei tur te di an ding na chan vo an mu thei na tur tan kan ding chuak ve don chuan mi te mu sit te mi te soi sel te mi te endong te po kha kan hlo ve te po angai thei ni achan chu rin na kan ti hian mo huai sen na faith kan ti hian huai sen a keng tel nge nge ya chu da tak chuan pathian ring chunga mirang te din mun rema an omna thei tur tan kan fight ve don chuan ka huai sen na kha kan cho tho ve nge nge angai don ni hey Ambedkar te bok khan sa khona kan ti religion hianin heng intluk tlana te mo hey asap trong takin liberty te equality fraternity kan ti te khang kha akeng tel tur ani ti ani isu krista khan marka bung som pani chang som thum pakhata khan nangma in mangai angbokin event te mangai tur ani ti kha hi min pe a hey christian te chandam na le christian te chandam na zin kong hi chu ma ni personal tan chau ani thiang lo re reng mirang te tan ani ve tur ni a sap trong takin social transformation kan ti kha athleng ve nge nge turani chu tak chu nia zona bungthum chang som paruka pathian in khovel amangai em afa pamal nei chura pe ti kan muni zona lekton pakhana bungthum chang som paruka khan hemi hen mang chu nge ni ti kan ria ani chon kan tan nun te hlan tak ve keini point kan u naw tan kan nun kan hlan ve ture u naw te u thu chau in mangai suang u khai thil ti le ti tak zatin ni jok ro se ti ha kan mutani pathian in khovel amangaya o hallelujah chandam kani amen ti vak aya poi mozok chu lalpa chandam men bek wan kalome chu wang ka mishing pui te tan hian ka che chuak ve don ani an tan ka nun ka hlan ve don ni ti hi christian ring tu dik tak te nun dan tur le kan nun chau pui tur chu ni tak ani thil ti le ti tak zati ni zoro se ti kha ani ole voin nia chuan christian khovela zorama hian million le mi te in kar azau ta le mai chung te nei le nei lo in kar adang le mai chung ko hung lo kar dang thin khop mai hei hian ka soi to ang khan politics emoram ro rel chau ani lo he sa khona huang chung thlengin zunga kai ni heng anga hi kan tire lo ni chuan pathian rong bol tu ni tlak kan ni lo mani vuale wang te chau du sak mani chung le khat te chau du sak kan ni chuan rong bol tu mingpu vetlak kan ni lo ti hi kanin pomangai Ambedkar ten din mun noi nung zo ka omte chan chuak tura an be ani chuan chan tu nei ve lo te chung te nei ve lo te tan tu nei ve lo te tan nang le kai kan ding chok ve ngam don lo mi chu tur chuan ke khil khriat ingai lo inuna khan ni tin khatianga midang te ta na iche chho the tur khalal pan hun le mun intik lai poni ma rong bola tura ron chop chuak rengani iche chuak du donem ti lam jok khani tin voinia hian kan mar hoi tu kalta din mun tha kanom theina tur ta na nasata kalo beitu te awangan lom thu te poi kan soi ve thin turani annin o nei ve lo te tan o an lo chu awang te tran tu nei ve lo te ta na an lo din awang te in voine hin india rami tun din muni kan ding theya mizoram hi tun din muni kan lo ding thei ani chu wang chuan khatiang kan ma mi hoi kalta te dung thulin isu krista ti dan dung zuin nang le ke hi tran tu nei ve lo te minhoi nung jok te tan kan ding chok ve don lomi lalpan malmin som vek ro se amen